Este día amo el último día de la aplicación y renewal del business permits na Centro Latino na Paseo del Mar. Asun con el Business Permits and Licensing Officer Benji Barredo, hindi mas sila ay resibi aplikasyon prinsipiando mañana, pero ay continua sila resibi pago hasta na Martes, Enero 31 este año, allí siyempre na Centro Latino sin multa. Y habla si Barredo kay mismo el Consejo Local el iaproba para extende con el payment hasta na mencionado dia. Ayer on a special session, yan kung el Diaton City Council, ya pasa sila ordinance extending the payment to from January 20 to January 31. So up to January 31, why surcharge el ken para paga. Si. Aquello sigun ay atrasa paga kundi ila mga business permits na ora, teneki ay pagaya multa kada dia y kada kwarter. Na ordinansa di atong tabla, first 20 days of the quarter, amo el dito yung abla to deadline for payment. So, for example, este quarter, na ito pwede paga, 25%. Next quarter tamen, another 25%. Cover under the ordinance, every month pa, 2%. Mucho también del mga negosyante el procura hace apas na último día del registrasyon este día. Chene di ila el ta prinsipya pa lang man apply, pero mayoría el para pagaya lang kundi ila business permits. Y el otro, ta esperaya lang ke man issue ya kanila el business permits. Asgung kanila, de veras corre el proceso, pero ta queda tarda el llegar na pago. Ayer pa kami, para paga hasta noche, negane kapan. Sí. No hay pa, ahora no pagaron de va. De ayer pa de number talama. Okay lang man basta once kompleto dito yung mga requirements ta kompleta man, pero el payment lang ara amoy ang pokoya dura kasi 2 dia gayotan pila. Pero asugun kun Barredo, ese number mang-continue lang kita every day. So 8 PM siya sa donde kita inkansa, mang-continue kita ala mañana. So liba lang sila sa dila number, kay continue siya say up to 31. Hindi kita man reset kasi previously every day tan reset kita number. But considering STNC na volume, para at least man preserve kita el first come first serve, so continuous lang el number di atun. So no lang sila kala sa per day. Asegún kun Barredo, más o menos 7,000 mag-aplikasyon elia pwede sila man assess desde el Enero 3 este año hasta este día. Y ay subi pa según este. Y habla si Barredo kay mas alto este kumpara del pasado año, donde alcanza lang na más de 5,000. Asegún kun Barredo, alto el turnouts del registrasyon del business permits este año por causa con el business one-stop shop y two-step scheme kaya implementa el gobierno lokal. As of last night, ya chenya kita around 7,700 el yan assessed ya. But then considering el turnout gani, so chenya pa rin kita alya abla to na backlog, mga papel applications talya lang na may pakita pwede man process, around 100 to 200 papers pa. Plus siguro este aura ta entra si mira tubian mucho kita gente, tamira yo man kansa kita sa mga 8,000 to 9,000 pa kita. Mientras tanto, y habla si Barredo, kay na Febrero el principio sila inspeksyon na con el diferentes mga establecimiento de negosyo, incluido el na mga barrio, para chequea si tiene ba estos business permits o no hay. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.